mainga fai mawal nei fasoa nei taiao ve ia soif man malo tatou lia KERISO o te whatalofa ma Fatu Tuu mantuai soifua mnuia malo tau atai lau whaingaluenga pa ia le tua mo tu fatua ia a mesa tapo inga mau nai tu a matua ono pia i maota malawa ia mesa le lo tatou tunu ia mesa le au tau KERISO lo whapenao na ngal lui a wālava le tala ina le tala lei au folo fatu alfa mai ai whanunga le nei tai au whaftai le ele sunga whatonu ia mau whanea noa e tātou te whasoa i le whionga le tua e nunga le ala ata ia le tua ma lole o sai ma lole ta watat ia ma la melengang whalonu kumero whinangalo tātou whasoa whatas ma unea so whamanuia mai le tua mo tātou e langona ia o le a te nei tātou se talo ia ma whasolo tua le tātou whasoa nei tai au ane a tātou talo le tua soswan mai ma tei le tua le mātou tumal nei tai au mātou vi ia lau fio mau nei lao le tua mātou te ala mai ai whanunga le lei, whaftai lau pule, whaftai lau lofa, whaftai lau wanga le lei. Ia oe le tua mātou te talo nei tai au. Ia sau noa mai lau fio lau upu, wha malama, wha manatu le tua silina whamanuia la mātou whalongo le nei tai au. Ina ia mātou langona pēr lau si whonga whetalai le aso ma le aso. Whamanuia le tua ia ufionga, whamangalo le tangata. Tia le valea ma le vai. Ia whai doa no mana e ana ia ufionga ono Yesu. Amene. Ia. E langona le atatou sama le vali. Le fionga le tua. Maua se. Pamalosi ma le upo le tua le neitai au. Le ufafonga sa moa ma ainga. Ole tau masani lava. O masani ai lau whaafonga mana whalongo ia ai manatu le a mau ais whamalos mau mai le tusi a Mareko lona mta o pasifulu ia o le whaipo tolusu lima le fasu lima tusi Mareko le evangelia Mareko mta o pasifulu a le tolusu lima whangata mai fasu lima. For Mark chapter 10, start reading from verse 35 to 45. Ia, ole a o whaitawina, ma nei al whaitau, ia on tātou whalongolongo ai lea le whionga le tua wafonga maia. Wao mai a te ia kopo mai Ioane o a tali o se petaio, o whapea mai lea o a oe, ua maa manao ina ia whaia mo i maa ua le mea na maa ole atuai. Ona vetalai lea o ia la ua. Se ale mea na rua mana na o iai o te whaia mo o rua. Na la whai mai lea ia te ia. Ia etu mai ia te ima ua ma te no nofo le tasi lau i tū tau matau. Ma le tasi lau i tū tau anga vale loma malu. Au vetalai Yesu ia la ua. Lua te lei loa le mea lua te ole mai ai. E ma fai e o lua na inu le ipu o te inu ai. Ma ia papatiso ina i le papatisonga e papatiso ina ia. Na la fai mei lea ia te ia. Ma te ma fai ia. Na veta lai leo Yesu ia te ila ua. Lua te inu lava i le ipu o te inu ai. A toa ma le papatisonga e papatiso ai ia o e papatiso ina ai o lua. A o le nofo i lo i tu tamatau. Ma lo i tū tau anga vali, e le o ia te au lea o nā watu. Ai tau lava o e o sau nia mo i la tau lea mea. Whalongo ai le toa se fulu o na ti ngā ai lea o la tau loto ia kopo mai Ioane. O wala watu Yesu ia te i la tau. Na whapea hatu leo ia te i la tau. Wau tau i loa o ali o nu ese ua ali ta i la tau. O e ua sili fo i o i lātou, ua pule i ata i lātou. Ai le whapea o tau, au se fia sili i ata o tau, ia whai o ia maa o tau auauna.
O se fia mo mua fo ia te o tau. Ia whai ia ma tau tua o tau uma. Aua fo ia, a wā fo ia o le tangata, o le atali o le tangata. Na le sau o ia ina ia auauna tangata ia te ia. Ai peitai, ia auauna o ia ma fo ina atu lo na ola. O le tongi ola mo tangata e toa teli. Amanuia, tene mai le tua. E le whetawina o le fionga pa ia le tua. Tu mau ia te ia na lava vi inga nei sa io o le whawawau. O le talamasani, talamalama ai o iai se wheau e fia o ai ta ua le nei ta e au. O le autua le ta whaso le nei ta e au e whapea the servanthood of Jesus Christ. O le soifua auauna o Jesu KERISO. Al manatu au tuo mafufanga e. Fia whama mafa nei tai au. Mo oe mau. Ia ola e auauna atu. Ai le ina ia auauna mai nisi a ta ua. Ta soifua e auauna atu. Ai aua nei auauna mai nisi a ta ua. Live to serve, but not to be served. Live to serve, but not to be served. Ole, upu au nei se upu e taria ngofie. Whafonga tangata wa ata ule au nei. Te lea upu e whamatalai o si tangata se polonga. Ia, o le ngangana whaulaula fo i pe whamaria tātou o le tangata o le tāwini. Ia, pe hoi o le aisua vai o le tangata le tau tua risi a inga lai i te lea upu e ale ngangana e tau whamatala i le upu lea auauna. Le servant. Le anga i le whaingo fie le mea e tau le auauna e tau tua e te ngā inga e ngā lue. Le lea e tau whamatala i le mata upu le neitaia. O le soifua auauna o KERISO. Le whai upu e whasu lima le sa whai tau. O inaolo o ta oto i se ata le soifua auauna o KERISO. Whai mai le tala a Yesu le whai upu le nā. Wa le atari o le tangata na sau o ia. Ina ia le auauna mai nisi ata ia. A ia auauna atu o ia. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Teman, ia le tala lea, o le tala le saunoanga Yesu, ma Yesu, a wafo ia le tali o le tangata na le sau o ia ina ia auauna tangata ia te ia. A petai auauna o ia. Ma fua ina atu lona ola e tongi ola mo tangata e toa tele. Ole ki vesele na ole saunoanga Yesu mata upulea. Ole fesili, ai se a ua fetalai na saunoa ai whape Yesu. Na ala o na saunoa whape Yesu matau whailo lona tulanga. O ia ole au auna. Se i tau lu i tau wai fina ngalo maloto le auso le ato lua. Anga yatu Yesu ma ono so e fio Jerusalem. Ai tu la i lo le mana onga. O le auso e to lua. O Ioane ma Jakopo. A o so o Yesu. Sa vali vatasi ma futa vatasi. Ai te ua fola lo la manatu i a Yesu. Fa mai le auso lea. Yesu. Te mana o te whaia le mea na mawhai atu ai a te oe. Ano whai mele Isu, o le ala rua manao. Te rua manao te whaia i a te o rua. A whai mele manao le wuri ia. Yesu, te manao a tato wo i Jerusalema. A watu leise uso e nofo i leise utu. Ai mai leise utu o te nofo ai. Nono winga e manao le wuri ia. E ano nofo la o i tafatafa Yesu. Leo la mat fau a o Yesu Jerusalem. Ona fatu ina leo lona malo.
e le o le nā le fina ngalo KERISO. E le whapea a o Ierusalema Fatu lo le malo KERISO. O le mawhauwhau o le tangata e le tusa ma le fina ngalo KERISO. O le manatu Yesu a o Ierusalema e le Fatu se malo e alu rungo le sātau. Se i to tongi ma whai le tongi ola a e le Fatuina lona malo. Le mawhauwhau mauarunga le na sa ta oto i loto le au so. A mea nei o lo Yesu i Ierusalema. Fatu lolo na malo. E la tauta le iloa le mea na sa wai KERISO. Le ala tonu ale na talia iloa Yesu i le awali i o te lua. O te lua mawhaia le mea o te awi ai. Te lua mawhaia na inu le ipu o te inu ai. Te lua mawhaia na papatiso le papatisonga o te papatiso ai. A lua fia mua, muri. A lua fia alisiri tautua pe auauna. Sau noa roa Yesu i sau noanga lea fia whama mawhale nei taia. Mai le Yesu a wao le atali o le tangata. Sau e le sau ina ia auauna nisi a te ia. Aina sau e auauna atu. Ma ofo atu lona ola ina ia ola ai nisi. Challenge se Yesu vai o roto o le au so o lea ia misa le uso le tolua. Taui le Yesu ma na ia le manaonga ai se le nganga. E le tusa ma le fina ngalo KERISO. When Jesus went with his disciples, these two brothers came to Jesus and asked, Jesus faced with requests by James and John, the sons of Zebedee. They asked him, Jesus, if we arrive in Jerusalem, let one of us sit at your right and the other at your left in your glory. Then Jesus challenged their weaknesses of pride and selfish. Vaivainga ia sa ta oto I loto o le awali ia na challenge pena lu'i e Yesu le tai aole. O lae o ma Yesu se le mauti, se le anganga muli ai. Sa lae o ma le fia maualunga, pride, fa maualunga le roto. A ka ko wo Ierusalem Yesu. Se ma te fia sa fa fa tasi ma oi. A watu lo uso le situ ai o nofo le situ. Ma nei le mana o nga se le anganga. E le o le anga le mea tau le auauna. Le na sau no a Yesu. Challenge Yesu. Le soifua auauna ia o le uso. O le uso. Wa yo dua te dua le mawhaia. Le anga le o malama le uso le. Pe a o Yesu Ierusalema. E tu ina atu ia lima o si taulanga. Ma la tau ina ia fasiotia. Ina ia alu de sa taulo le meisu e le mawhai le mea te lua o iai. Tātou te lua le mawhaia. Te lua le o malama. Te le mawhai na inu le ipo te inu ai. Te lua le mawhai na papatisonga papatiso aia. A o lea le uso. A ro fia mua mulmuli. A fia maualunga tautua. Ma na ia le tali tonunga ma le saunoanga. Tu sao. A KERISO. Se ilui mea tau le auauna ma le loto wha maualunga. Loto ma le tautua ma le pe auauna ma le loto fia sili. Ala le saunoa I KERISO nana saunoanga lea. Te le sau ina ia auauna mainisi atia. A ia o auauna atu ina ia ola tangata. Meaning, o te sau e ta pena le wha ola tanga mo tangata uma. Lena lea na ma neia le tali noanga leuri. Ma neia le fesiri. Ma neia fo le tali. Ai fai mai le tala tu stala Mareko. E le ngā le awari ia sa whia maurunga o la tau loto. E le nā le auso lea. Fai mai na matuati ngā loto resi ko se fulu. Rono inga. O lai fo e wha maurunga fo e loto.
Se foi le motive e au nai nei tangata. Leisi ko fulu fa mei wo feita ua ti ngā o lato fina ngalo. Ina wo fa longo atu. E una ave lesi e nofo lesi tu ai nofo lesi a fa fea lato. Lea na sau noa inke viso sau noa anga lea. Lea tātou te fia mata i le nei taia. I le servanthood. Lea le winga le soifua auauna KERISO. Lea walu i Yesu lea wali ia. Auauna ma le loto fa mau walunga. Auauna ma le loto fia siri. Auauna ma le fia mamalu. Auauna ma le fia mau walunga. Ma neia le lu i Yesu na lu ia i so o ia. Na ia mala malama i lo lato wala wina. Ea oe li nei tai au. Ma lo ale tautua, ma lo le auauna. Ma lo le serve. Mo le tua ma le ngā luenga. Po whea lava le mea nei te serve ai ma auauna i tono le ainga. Tono le nuu le ma lo le kalesia. O le fesili le nei tai au. O a mai la ua waunanga. O ya te oe le la ngona pena iai le wuri ia. Auauna, ia le upufu lea tātou lea nganu o le tātou tautua fia matai. Tatitilo le tātou nganu umale o le ala i le pule o le tautua. O le tangata e auauna e tautua mai tua. Ia le ase tofi mai iai oe sau whai luma e whamatai oe. Rono inga o le tautua le aunanga. E fai ngu mai tua. Ala le fai mai e to ina se mi aua te tautua fia matai. Aua te tautua fia sili. Tai wha pe nā le mea le ta oto i loto le wali ia. Muli a KERISO. Le to i titi uma le tolu ma le afta usanga fai le ngā luenga o wha so e muli au auna. A o lo nana e to tono le loto le fia sili. Le challenge lea na lu ia KERISO. Po le vaivainga lea na challenge e KERISO. Ina ia suia. Aua le au na fiesili. A le nsau no KERISO. Le no foanga na te lua mana o ai Iohane mai Jakob. E le o ia te au ni tō whinga. E iai ta ngata wa umana sila fia le ta ma. E no nofo i nai le no foanga le na. Sila fia le KERISO me uma. E iai tangata e ali i tai iai le malo le na. Rono winga, o lae tala noa li tangata, e iai tangata e salamo, ma Fatu Tuu i a KERISO Yesu, o ia le na e maua le no fuanga le. Rono winga, o le auaunanga, fai, ma le, fa maoni ma le loto maulano. E tolu lana i nei e fi fa ma mafa li saunoanga le a KERISO, fai, fasu lima ta faso el nei tai au. Ole vaenga mua fi ta fata ua li sauanga KERISO le. Fa mai KERISO auauna ma le loto mawalalo. Serve with humility. The first point is serve with humility. Auauna ma le loto mawalalo. E loisia, fa mai le sauanga KERISO le. E fa ipuna, I did not come to be served, but to serve. Mana ia le saunoanga KERISO. Te le i sau e auauna mai nisia te auana o sau te auauna. O laia ta ngia ila na saunoanga o ia a sau e auauna. Very humble servant. He served with humility. Whaingataha ia o le mea le serve with humility. Le anga o tatou natura. E tatou te fia maurunga uma. E te me musu le se sau e serve la lo nis tangata. E misia tangata wa iai tō whinga. E maurunga. Whawhewhena o luatu te au na le lata mai titi. Whawhewhena o luatu o au o le sao o le ainga. Whawhewhena o luatu o au o le whaiwhe au. O te serve la lo lata mai titi. E iai te me whase ina i tatou la ngona le me ta o le au na. E tātou te mumusu, tātou te hoi lalo. Ia, a whai mai su, te le sau ne ia au na mai nisi atia. Ana o sau te au na atu.
fesili o ai keriso. E le o iloe le wali ia, o Yesu le na whaia la tau, o ia o le atua, o ia o le alo le atua. I le tilo Mareko, ia keriso, o Yesu o le atali o le tangata, Son of Man. Le ala le whaingoa i Mareko Yesu o le atali o le tangata. Fully God, fully man. Ia le tua, le whameisu, te li sau te ia auauna, mai nisi e nau sau te auauna. So with humility. Se I challenge ai le atonu al men sau noa keriso. Se I lui matalepe masu sofa le loto whamaua lunga le awari ia. Mana o tie mai lunga. Ai o mai tangata le nu e tau tua mai le atou. Mai le isu opposite man mana o isu le aila. E le whapena lo sau le lalolang. O te sau e auauna mo tangata. O te le sau e auauna mai nisi a tia. O le nganga mo morna le mo moli mai sau noanga keriso. Serve with humility. Jesus challenged the pride of his disciples, especially these brothers, John and James. They wanted to be great and first in Jesus' kingdom. Lala len sau noa keriso. Malu ira wali ira. Ana famele isu ya. Fa famele sau noanga isu. Then Jesus said, whoever wants to become great, be a servant. Whoever wants to be first must be a slave. Wala. Pena fa atu ale amatanga. Ole upu le polonga ma le auauna. Italia ngata ia o tatou langona. Le anga pie winga lua. Ai auauna ai polonga se mea. E ula tangata ia te o sole va ai ala le fa polonga mai o. Ava mai Yesu. Le aina o sau e whai ma auauna. Na whaia o ma polonga. Lala le tau tu stala I perfu mai na ia whamaua lalo te isi a ngeru ai aluange ape se polonga. Servanthood. Tangata e auauna male loto maua lalo. Mana ia lea nganga e tau mori mai e keriso. Ina ia tātou I loa le mea e te tau ono tātou whi. Tilo I le whatinonga le auauna keriso. Au le yalu di santau. Na alu I tangata mama. Na fio atu I tangata e mana o mia se fesoasoan. Na alu I ai mawhaoa ai he served the community. Na alu na ia la vea I mawhaola, but who is Jesus? Jesus is Lord. He is the Creator. He is King of heaven and earth and God. But He humbled Himself to come and serve us, but not to be served. O le reality le na, o le saunoanga keriso, na o sau o te auauna atu. Pena whai atu, e le iai ase tangata mai na siringa tali seu ai, le fesoasoani e keriso. He helped, He healed, He saved a lot of people. Na o iai langa service o ia o le auauna sa auauna ma le loto maua lalo. He served the poor, He served the sick, He served the sinners, even the deaf. Finally, He completed His service on the cross for the sake of ourselves from death and eternal punishment. Serve with humility. Me suna o sau. Awani auauna mai ni se yo auauna atu. Te loha oe Samoa ma le whafonga nei taia. Toi ma fau tasi lava po oi keriso. Keriso na whaia oi. Keriso na whaola ina na ia au maia I tā ua le lalolang. Wa ai o ia le atua. A ua whamaua lalo te isi ane lau. Tala tu stala e ped. Walu I fo lava I lalo. Pasi lunga a ngedu. Ai alo lava I lalo peise polonga. Ina ia auauna mo oe. Ta atia ia lala na o unanga ilona nu o isala elusa auauna mo tangata.
ai na auaunanga loto maua lalo lava e fie fata ua leanga wa e manuia ai wa manuia o le aha lea auaunanga KERISO na whaia male loto maula na alu di sātau the reality o le humility na tuulona mamalu le lang. He left his glory in heaven, but he became as a sinful man. Stood in your behalf. Sauale KERISO mawalunga. Fa mawalalo lava lona loto. Sei alu de satau. Sei fa lava lona soifua. Sei fa sa mai lona toto. Au mai atoa lona soifua. Sei fa mangalo maola le tangata wale lo. E ia o le tangata angsa. Le reality le na ole fa mawalalo. Serve male loto fa mawalalo. Na fa ai uilunga le satau. Talo fai le tua le langi. Talo fai le dia ole ola. Ole tatou tupu. A ua fa mawalalo lava. Ma ua alu e le satau lo le la au le fa luma ina le la au e matanga le ino tia. Sei fatino le au nanga ma le loto mawala. Po feanu ta sasa. E le inga ngana i se tala. Fa mawala lo ano no loto. Sei tau lo ta tongiola. E fa fonga ma le tai au. Jesus served with humility. I say au fa mawala lo ai KERISO. But he is God, he has power, he has authority. La ia uma le pule me uma. Na sa noa tu lava na i se mea. A ua ono sai lava. Fa mau lalo lava lona loto. Sei fa atau no ulana au nanga. E selma na ia. Ole mea tau le auauna ma le loto mawalana. Fe wai fo i tengi lan tala inga sa inu sia tangata. Ko mai tangata o yo pele se pulo o yo li ki apolo sa po sa tuli sa feanu sa fai upu. E le i tali lava KERISO i se tali. Sa ono sai sa fa ma walano no lot. Se ia o lava i dunga le sa tau. Ai na wa uma na fa tau no i fa moi na sa wai. Mai lea ua mai au taunu ua fai le nei mo oe. The completion of his service with humility on earth. It is finished. It's for you. Toi mafa fauna nei tai au. Lala lea na sau noa i KERISO lea wali ia na mana o fia siri. Jakopo ma Ioane te lua le mawhai o na inu le ipu o te inu ai. E o ona e ti ngā e whaingata e na ia o sa e lawa. Sa moa le lita iau. O whio iai lo tā langona ma lo tā au au. A whaio ia tā ua langona le fia sili ma le fia mawalungu. Whaatino ai le tā au nanga. A lea o te whaatepa ta ua e KERISO li nei taia. O le ta auauna lawa i lawa. Whea lawa le mea nei te tau tua ai, matai o le ainga. To tono le kalesia le. E au whai ngā luenga le tua po whea. Ma neia le whaataita inga wa mai e KERISO. O te lei sau te auauna mai nisi a tea. Ai au na atu. A vea ia ta ua ma au na loto maua lalo. Upo le atu nu o lalo lava e maua ai malo. Ma neia le principle la KERISO a e fia maua lunga o lalo. A e fia mua o lalo. O tua, tau tua mai tua. Ma neia e le whale au ngāi no tau ti ngāi na wau nanga whai.
ia sa ole mauti ta te auauna ma le loto maua lalo. Serve with humility. Ma nei ale na awani ave tatou pe o le awari e fisili. Le leiri wala wato le matai ia te oe tua sau oe alu inuma. Ai le angal fa yato le matai le aso oe le inuma sau i tua. Nono winga. Se le sona fo lea mo tatou o uso a auauna ma le alava le vahenga tatou. Tilo i le service a KERISO. Servanthood of Christ. He served with humility. Ina ia mawhai ona maua se victory ma se manu malo. Ia, vaenga mua na lo ta oto i le saunoanga KERISO e fia wha mafa mo e maa ule nei taia. Ia ta auauna ma le loto maua lalo. Ona wha ea ina leo ta ua. Principal na le tua fia mua muli. Tau tua. A fia mawalunga fai mapolonga. I le fai mo fie. Ono sae le tau tua. Ono sae le auaunanga. Tono ne kalesia, tono ne ngā luenga se ustai le fai au nei tenga lue ai. Ia le taimi e tofi ai oe. Ia le taimi e whae ai oe. Fea po le matai fo i ne tau tua le matai ono sae. Ia le taimi e whai mai ele ainga fili mai le tama le fai ma matai. Ono sae le tau tua ma le unanga. Serve with humility. Po le whalwhai ngā luenga fo i wha maa oni. Ono sae. E iei fo le taimi e wha pē me ele pule o le avea oe ma manager o le avea oe e wha pē nā. Le tātou soifua tau tua ma le auauna. So se vaenga o tau tua ai. Mana ia le example le wa mai KERISO. Na o sau o te auauna atu. O te le sau e auauna mai nisi antia. Ia avea ta ua manisi e auauna atu ina ia manui ai nisi. Serve with humility. Melona lua e fia fata ua le sau noanga lea KERISO. Whaipua le fasu lima. Mai, I didn't come to serve, to be served, but to serve. Melona lua ina afa mai to give his life. Ma tu ina atu lo wola. Ma na usau te auauna atu ma tu ina atu lo wola. To give my life, to give his life. Le ata ole alofa le uma. Olo noinga, ole melona lua, serve with love. Serve with humility, serve with love. Fa fena I lo serve with love. Leo sa no KERISO. Mai tu ina atu lo wola. E le fai mo fie na tu atu se olo si se sui ejes. Fa mai avatu lo wola. To give my life, the great gift. It shows his unconditional love. He served with love. O le akape love leo le tua. O le alofa le ingata na alofa I tangata lona nu. Sa e whawhanga. E sa fia ai sa e whaiva venga. Sa whapupula ta wasu. Sa Fatu Tuu pipili. Sa whamalolo tuli te moni o ena oti. Na alofa lava iei KERISO. Le aima se tangata e tō tasi na te ena KERISO le teimi. Na whaatino ila na ngā luenga. He served with love. Talu whai e se manaia. A watu lo wola. Jesus based his service on his love. He gave his life to pay the price of sin in order to satisfy and fulfill the will of his Father God. And save us from condemnation and lead us into eternal life. Ole hau te lenga leo le sanu anga Isu a watu lo wola. His unconditional love. He surrendered himself. He humbled himself and gave his life. A mai leola ma na ia le alofa. E alana a mai o le alofa. A alofa le tangata ia te oe. E iai le mea na te maia mo oe. A alofa I sisi. I iai le mea te aloe ave kiu.
Aia keriso. Ele ia mai keriso se tupe. Ele ia mai keriso se mea ai. Ele ia mai keriso se isi a mea lutino. I give my life. O lona ola. A mai lona ola. Le winga le na a mai lona ola. Sei fatino ai lona lofa. Se armera mai ele ola keriso. Because there was a problem in the earth, in the world. Wa yai fafita uri waka oko le lalolangi ta ue polo le kalisi Roma. There was a problem. What is that problem? The problem of sin. Wa ngasala tangata umalava. Ma waleo olivi inga le tua ale totongi le angsala oleoti. Le ala le na manatu wa ike viso sei au mailo na rofa, au mailo na ola. Na mela mai mau fua le olo ke viso. Au mai le olo ke viso. Sei totongi ai le taanga sala. Ina ia toi mau ai ta ua le ola. Save us from condemnation. Ai le ngata le na, au le ava noa fole na, e li tai ta ua le eternal life. A lot of blessings we have. Kele yo whamani ango tato mau. Pe ana ina ua fua i le ola. Au le ana me tupu pe ana whaia le fua i le ola leo keriso. Mai keriso na usau te auauna atu ma a watu lo ola. Ea mai alo na ola. Se tau sorva le whawhita uni leo i tato lalo lang. Wanga sala tangata umalava mai whienu ngang sala. Mai tato rua i matua ia atamu ma eva. Whanau mai ai tātou ma le nā tula sinful nature. Te loa e o mai a tātou. E o tātou whanau. Ma nise le whananau mai. It's true I love le sinful nature lea. Ai whawhetai ua a mai le ola. E a mai a seisi mea. Ai a mai whai le ola o keriso. Na a mai a toa. Ina ia tō tongi a tāng sala. Whaasa o roto tā ua mai le whawhanonga e whawawau. Ao se awanoa e awatu ai tā ua i le ola e whawawau. Wow. E se le te leo le alofa. Aka pe love of God. His unconditional love. His unfinite love. E le uma le alofa lea. O le alofa lau sunga ma. E alo rua uma. E iai ne e whaavai e lo tā alofa. A ua alofa atia oe. Ai te alofa mai foi a tia. Ai te a mai sau tu peisesi e te alofa. Ai ale ai se mea mai. Te ia wa uma le alofa. Ai ale alofa le tua. E unconditional. E le ai se mea whaavai ai. O le grace le nā le tua. O le alofa le tua. E le ai se mea whaavai ai. Ai na whaavai lo na alofa. A mai a toa lava lo na ola. Serve with love. Le ngata na se mo ngata lo na nu ile lofa. A ua laki ai maka uangu ese. Ua whatau tau lo na ola. Ua whamalepe no na soifua. Ua momo lo na tino. Ua whasiotia o ia. Na umalo na ola. Serve with love. For the sake of yourself and your children and your family. So think about this great love of Jesus. Eleven minutes tala Johnny. John 3:16. Man, na tato falong so I. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Wow! For God so loved the world. Oi e a le lalolangi ang sala. Oi e a fatu ang sala ma miolianga. Ai alofa me iai fua KERISO. For God so loved the world. Samoa o e la ngona e le alofa lea. Le akape lava le tua. Le unconditional lava le tua. E le ai se mea whawai. E ta tau ono tala ngona ina le alofa. O ai a ule tangata ang sala. Wa amai ai lo na ola. Le persona le alo le tua. Fa mai persona le tama le tua le tama. Na ia amai alo na
persona le alo Yesu KERISO. Sau se ita pena lo ta whaola tanga. Ma neia, se whamalosi, se whamanatu, mo ta ua kerisiano, e mana o mia lo ta auauna male alofa. Auauna male alofa i leisio uso a kerisiano. Pe a whaio fia maua se fiso soani. Serve with love. A fia ai fafanga. Even e lau fili a ita mai fafanga. A fia maua se fiso soani. Te mau a inga ave. A fia maua lau fautua ma lau whamawhanwhananga alu. Serve with love. E sea leanga leanga sau noa KERISO le tula fono whaau. Ia e alofa i le tua. Malau loto atoa, malau nganga atoa, malau mawhawhau atoa, malau tino atoa. Al vaengalo na lua, mai ia e alofa i le lua titua oi ia pei lava o oi ia te oi. The code and law of Jesus for us, we need to love. Love God with all your heart, your mind, your soul, and your body. Not only that, but love your neighbors as yourself. Te tau na tātou wola ina le alofa lea. Whaatau le alofa. A whaina alofa mai KERISO. A mai a tolo na ola. Se aere au mai ailo wola. Give your life. Surrender your life to Jesus Christ. Au mai lo tātou wola. Se i sui e KERISO tātou wolanga. Ona ia whao ngā leo tātou. E serve island ministry. Senema na ia a whai wa lofa mai KERISO. E ta tau fo ia fatu. Ona lofa ma a watu atoa. Lona tangata. Meo ia te ia serve ai le tua. Ma tangata o le tua. Le angai manga lua le lofa. Vertical love. Horizontal love. E alu i lua tua le lofa. Ma le mafa whau tino ma le nganga. Ai ta tau fo ina whasafua. Leanga, le tala noa tuspa i aifa mai o te alofa i le tua. Nga raka le nga ai ita i uso. Mele le tala tuspa i a o le pepelo le mena. Lona winga o le tatou alofa i ta tau na tatou alofa ai. Alofa i le tua, alofa i o tua oi. Alofa i o uso a tangata. O na a toa leo le tula fonu wha aulo lea KERISO. Sa moe le ta ia wo mainga o e la ngona ea le alofa lea KERISO. For God so loved the world. Oka se alofa. E le aise mea whawai ai. Whawai lona alofa muti wale. E lona alofa tu noa. Se i ola le tangata angsala. Se ai te le alofa ai. Lofo no KERISO. Sawia ia tiao. Fatu Tuu maia ia pupunga. A e fia ola, ile ola e whawawau mani manuia, li liu ia KERISO. Fatu Tuu ia te ia. O tari tonu, ona whapena lea, ona ia lofangia oe li whaola tanga. Tātou KERISIANO, love your neighbors. For us Christians, we need to love God with all our hearts, our souls, and with all our minds, our bodies. And don't forget, love your neighbors as yourself. Ria ia se anga kau ke la ungai. Ria ia se anga kau ke pepese ai. I love you, Lord. I love you, Jesus. Ai kangi mai lukua oie fia. Ai te lea lofa iau tafa. Pretty forma lea onga KERISO. Abi le alofa. Whama ngalo lo uso iau au kafa. Alofa iau uso. Le anga ka ko avel kaulanga. Ku galo kaulanga e al falei maluso. Love your neighbors as yourself. Finga ka yung fakingo ai tatau na tato put in practice. Lo tato walofalia. Ele na o le ari le tua. Fatino lo walofa yo uso. Maero fia maua le fiso swani. Vaengalo na lua le na ta fasoa. O atangia mai ni sauanga KERISO. Serve with love. My Jesus, I give my life.
Le ale mea wa mau i fua le ola o keriso. Ina ia ola au le tangata ang sala. Ina ia ola ta ua o tangata ang sala. Ma maua so tā manoa i le manuia e whawawau. Pau ale le cure of, pau le solution o le problem leo ta atia le lalo langi nei. Sing, tato wa ai wa tupu tele le amio le anga le lalo langi. Ua ola tangata le ang sala. O lo tau sa iri tangata ni fofo ai masui ai. A lea e ta oto le fofo. Fatu Tuu ya KERISO Yesu. Ni liu ya KERISO Yesu. Pau ale na. E leo se lotu po le a lava se mea. Thank to Jesus Christ, who loved us before. He gave his life for the sake of yourself. Fai ia te oe le lofa leo le tua. Se a te le alua i e tau le lofa leo. A lofa i se si uso le loa le whaaru tau. Share le good news. Alu iai. Ke soa swani iai. A apa atu whaola mai. Tango atu la vea mai se ngango le lo. E ala i lau moli mau. Pe a fai ia te oe le lofa lea wha KERISO. I le nganga wha pēnā foi le lofa whaletini. Fatino le alofa ina ia atangia le KERISO o lo i tō tonu ia ta ua ma ua ia alofa mai ma ta ola i foi. Ma le alofa le nā e te tau ona ta ofi o tātou lotu. Ma ia whātau le alofa. Ma le vaenga i tōru e wha umai ta wha soa. Sa muanga rawa lea i sumut i le whai poi whasu lima. Si ulama malfa manga for my keep my life for what? As a ransom for many. Suia tangata e tōteli. Na usau ina ia auauna atu ai le auauna mai ni se tau. Serve with humility. Ma ia atu ina atu lo wola. Serve with love. Ave le ola. Sui tu langa isi. Ma le vaenga e tolu for my and say as a ransom for many. So it's we ai tangata I to tell you. Ma na ia le fatu KERISO. Melon tolu serve for others. Ele manatu KERISO na ia. Ele manatu KERISO na Israel lona no. Le no sa si fe ngainga. Ai talo fai na to fama mau KERISO na sila mai KERISO e fia ola tangata nu ese e le fa pito manu ya tas a ua fa salafa mai le lofa leo KERISO ua ola ai tātou nu ese e le tātou no si fia ngainga mane tua mai tātou le la le vine vauna mai sala mai ma fa pipi le vine fanua tātou o tamawhai, tātou ua maua lo tātou manuia, ai tātou le lofa le KERISO, e le wha pito ana o isala elu sa lato wosu whengainga. Na wa ai mamao, ma sila mamao, sa i ola to i ma tātou tangata Samoa, tangata Tonga, tangata India, po whelama atu nu esi. Maia Israelu, ina ia ola tangata e toa teli. Fai masui o tangata e tō tele. Taulanga tasi ai afe. Tangata e tō tele na tu e whano le whawhanonga e whawau. A me e su na watulo wola e sui ai tangata e tō tele. Lai me la sui e fua tangata ia. Tusa masau nanga e sui. Sui mai le oi i le whawhanonga. Eternal punishment. Le anga totonge le angsala o le oti. The wages of sin is death. Ai tasi le tangata na sauwhai mai la ia. Whai au masui. Lono winga o le whamasinonga wa tū atu le tangata. Whai atu le whamasino whamolmole. Aua le whasiotia, aua le avea tangata na whasala. Whai au masui. Substitute. Po le tātou substitution le. Whai masui. Wa ai oe le tā ua oi. Tele soifua tele yola mai. Tātou mai male nā tula ang salelele lo lang. Wale ai so tā wanoa il manuia whawawau. But someone raised his hand.
Le metu stala e pelu mai su lo tama o te ofo atua o te alu e fai do fina ngalo. Substitution, le al fina ngalo le tua. Ia ola tangata malava mai le su o te ofo atua o te alu e fai masui. Serve for others. Ele manatu fa pito na Israelu pena o ia maona so salato militino le se le tolu male afetau sang. Ele I manatu na ena mamaona le sila se iola tatou malava o ela ngona mai le alofa le alofa lau general love of God through his son Jesus Christ. Es wia ai tangata e tōteni. Se manu e kofu umaka kou whawhamoma. Onga le ang sala tatou lua I mātua. Ai le ai se tangata e tauna alo e whaile tongi leo. A whai ole oti le tongi o sala. No one is perfect or entitled to deal with sin. Just only Jesus Christ. He has no sin. E le ai ma se ang sala. Ele ma fai se angelu mo seisi lava na le fai tongi alo. Just only Jesus Christ. He raised his hand on behalf of yourself. For the sake of yourself, your wife, your children, and your family. That'll fine. Laisse staulanga to fine. Ele ai foi se fine to yofo so no le to fai se staulanga. Pa wale le taulanga tas. Le ala le fai ngoa le taulanga o le taulanga e tasi ai afe. Tasi le tangata na maliu ai ola le fia afe miliona o tangata. E tasi le taulanga ai sui ai soifua e to tele le lalolanga. Mana ia le saunoanga KERISO. Give my life as a ransom for many, including you and me. Tele loa sa yai tātou le plan lea le tua. Sa yai tā ua I mawhawhonga o le tua mal whaola tanga. Tele soifua o tele iola ua yai tā ua. Au tau foi KERISO I nunga le sa tau le whaatino le tau langa le alofa. Sa yai oe maau ma tātou I rona mawhawhau. For the sake of many people. As a ransom for many. E re kilo whapito manu yatas. Sa moe tau langona mai le lofale. Serve with humility. Serve with love. And serve for others. Jesus sacrificed himself, not for the sake of himself, his people, Jews or Israelites, but for the sake of others. Toi sawa inale yane o tolu subon. Wa fa pela mana lo fa mai le tu le lalo langi. E le nga Israel. Tu ina mai lo nalo e to tas. Na ia le whano se tase Fatu Tuu ia te ia. Ai maua le ola e whawawau. Te lo e o altangata to tase whano e le mana o ike miso. Na ia le whano se tasi o le fatu le nao ke miso. Aua nei whano se tangata na whaia I lona whaatusa pa ia. Lewa mai le fo. Lewa mai solution. O le maliu ke miso. A te lo e Samoa. Ele fai ona mai solution na. Se sui e ta ua pe ata le respond. Le uta tia le fufol fa fita uli. Ai le ma fai na fo ina ai uta sala. Pe ata le tali. Ma ofo ina atu ta ua ia KERISO. Le uta otto le fa ola tanga. For others. Ai mana ia. Lo ta lia o KERISO I to tongo le loto. Le anga le o ko mekinga ka ko wo le langi. Ta tau na faise ngalwenga. Wa uma le ngalwenga KERISO ta pena ai no ta fa lo tang. Fa ta oto le wala ta te o ai.
ai ta tau na ta respond le ngalwenga no fai KERISO. O le ale ta respond, humble yourself, repent from your sinful life. Open your heart, accept Jesus, invite Jesus, believe in his death, buried, and his resurrection. O le ta respond na, mai talitonu le loto, tau tino le ngutu, e ola ai, o e lono inga, e ta tau na fai sa ta ngalwenga. E mai su le fitu se whalinga, o te tu le whaitu toa ma tui tui. Ai se ta se whalongo, e le fosia ka ua KERISO. O le nā ia o le ki man tatala mai lo loto. Fia fio KERISO, e tarisua ma oe, fia wha manuia ma oe. Lana lea, e alofa KERISO i so se tangata, ina ia le whano se tasi. Talo fai wa whano rona ola, ina ia ola tangata wa whano, i le angsala. Wa whano ina rona ola pa ia, ina ia ola tangata wa whano le whanonga e whawawau. Many people have now changed their lives, changed their destination because of Jesus' sacrifice. Ke le kangaka ua sui o langa, ina ua taria KERISO. Tele tangata wa sui o lato no whanga. Destination. E maa ngai ai arge i lalo langi kau ke ngofo ai. Ai awane i ngalo i ke re whai mo oela ro nei. E lua no whanga ro wha tari mai. Ai oti. Wa ai po whele me wha mautu wailo wola. Po le langi po se oli. Two destinations. Pa whetai le maniu leo KERISO. Na toi sui ai lo destination. Leo langa nga sala ma le toi lalo popo na o iai o se e oli ia ma le whawhanonga. Ai whawhitai le maliu leo KERISO. Na tu iai le Fatu Tuu ma le tantanunga le sala mo ma le ang sala. Ua o mauti noa ua sui le destination e kuka iai le saa. Lalo foi le lu iai tātou. Manu o maua le amanoa while you have time, while you are live, we don't know how long. Ke le rope le ale umi. Fe le alu le oki le alu ai sa moa soli. Ale tala vau o tangata o whioti. E o nei to maiti, e o nei to amatua. Ai mara nei a leo mai a leo ti. Wow, ngale maliu leo KERISO. Mai KERISO as a ransom for many. O le nui le nā mo oe. Sauwia. Ia o ngale maliu KERISO mo oe. Te leo tala noa tu se tala inga whalotu. O lo tala noa i le awa onga le fionga le tua. It's up to you. Awa e pule a oe lo whiwhiringa. Ai na o se whautuanga. Ma se whamanatu o le tala le lei. Se o tato manatu le soifua o ono KERISO. Se awa tu wailo na mamalu. Se awa whalava ilo na soifua. Ua whalava le amoa. Se feso tai le tangata ma le atua ona wata oto le angsau. Se aha te le la ngona ina ai lea i tuai ngā alofa. Nā alofa mo oe. He saved us through his death. For us Christians, you were saved to save others. Ma ngai kala lea. Ka kou fo mei mo wha ola ina matalia KERISO. Ma ua tātou wha atua tua ia KERISO. Alu e tau se save someone. A whaina save ka kou KERISO. You better go stand up and go out. Save some. Through sharing the gospel. Tell the good news. Help some lost souls. Reach out to the lost souls. Share the good news. Leanga ole afo ole fatu le na o KERISO. Ina ua maliu to tu. Sauni ole afio le langi. Ona ia fata oto leo le Great Commission. But not to be served. Ke siano e le vapewa e sa fai lo le no foa ma to finga ma ulunga. Na e vapele ke le koe alu e serve nisi. O mai o tona e serve wa o fifi au. O mai e serve mai au. E leo le langona le nā o KERISO. E leo le motive le nā o le service a KERISO.
mai KERISO na o sau o te auauna atu tu lunga ta ua ta oe serve tangata wa ai le tangata mawalalo o te alo serve na tangata mau ai lau kupe e alofa mai a oe serve others angor talanga so seisi alofa so seisi ai misse ale fe awul faolo tanga vai pe isa wole ele sevinga lava so vai pe isa so fal mai lawo tinga ina te loa ele sevinga so se ano tau ia le tala le vai pe isa si fal pui pui vai pe isa si te loa ele sevinga next door neighbors do something for God's ministry. Christians vai o tamanuia tama fai manuia inisi le tino ai sili manuia nisi falenga. You're blessed to be a blessing to someone. God blessed you to be a blessing for others. Awa ke ngofo manuia kingo awa te ngofo manuia le tala le lei tuilunga ya lo ita ma fai lo atu lea lo fo lea KERISO ina ia ola seis lea ma to te fo no lea te lo pe a oti le tangata o te le ta ua le fe au fa mele tala tusi o lona tokto i lunga ya tia le e te tawa ino tato wo e tusa male feta lainga le tato li o KERISO fa umanta fa malosi nei taya ile Great Commission uma fa tino nga wenga serve with humility, serve with love, serve for others. Finally ole ato sa uni KERISO e fio le langi on fa tu le yo so olana sa noanga lea por fa ale sa noanga fa to nunga sili Great Commission ole ya fio le langi mele Yesu yo to wato fai no malava maso papa tiso atu sofa to male alo malenga ma wa atu la to I mea winga ya ta. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age. Mateo lusu valusu rivo lusu ma neia ole Great Commission. Fapitoa mo oe ua umana li liwi li ua umana fale leima le tua ya KERISO ua ya tātou le lofa lea fa KERISO ua toe vala au atu e le ngata ina le whea e tatau na tātou woe tau le mata tu nei tātou ta ape man tō wesau nanga I Jerusalem Yono so iau tō wo ta watu ta lea mata tu Jerusalem Yutaia Samaria ia maturu inga le lalo langi tato wo tau kaftai fo ne wala fai loa mai le tua le sunga le fengainga ya pasta mai fa so atu wai le fe au le tala le lei ia le fe au na o tato wo tau ai san ma na ia le vaenga sa noanga I su muri fe mai o a atu ia mea nasa o wa atu ia te o tau ma one ngalo o te ia te o tau se ia o a ile unga. True believers of God, that is Jesus' promise for us. Let us go and do His will, evangelize, share the good news. But don't forget, I am with you always at the end of age. Se roko kele la ia e iai KERISO ya te oe e ma futa KERISO ma tātou pe a tātou wo e tā la ia tu lona fina ngalo ma na ia le whama losi ma le whama natu ia tāua. Finally, my dear brothers and sisters, be strong and be courageous in serving God in different areas of His ministry. Serve with humility, serve with honesty, and serve with integrity. Ne ami sa. Tato wone, tato auauna male loto maula, auauna male lofa, ma auauna ina ia olanis. Go now and serve, but not to be served.
manuia tele lau whaafonga le upu nei taia. Baua lea, tato manatu pea ia KERISO malana ngā wenga auauna na sawai. Se iola oe, ma se iola au le tangata ang sawa. Se tele whaafitai ai nei taia, koso si taimi lava. Whaafitai KERISO le wola na sa samai. Sa lava oe o le tupu o le atua o le langa. O e ngā lue auauna. Se ola au le tangata ang sawa. Whamanuia tele le tua, i lau whaafonga nei tae au, maaua nei ngalo, alu e tau, le whiau o le whaola tanga, ina ia ola nis. Ono Yesu. Amen. Matu whaftai ta mai nei ai au. Mai tō whamanatu lau tō mawhtanga mauso e mese lava le uso i a kopo mai ane. Ma whai loa mai ai mātou lau soifua au. Nai o lava sa tauro nai alu manama le lele. Nai tō soifua mai tō e fio atu le langa. Sa amsia, sa inusia, sa tulafo ina oe, sa ta wenu, o mawheanu, asa e auauna lama ma le lotu maula. Awa maia, lau au ranga, ia, pape nana lui tau ai mātou le au ngalu lui. Awa lama ni ai mātou le nganga se pe na, iai le au so, le au auna fia sili ma le fia maulungu. A vea mātou ni auauna loto maula. Whaftai wai whetala. Ia mātou woe auauna atu. Ai aua ni auauna mai nisi a mātou. Ina ia maua se vi ingo lau fiu. Whaftai ni amanoa. Whamanuia tele le tua iau o fionga paia. Whamanuia le whafonga fi tāso mātou atu nu woma ai. Whamanuia nei pulenga le sunga ne li pule. Ngai ngā le tua ia mai preta malpule. Ia mai se lava le aloa loa so mātou atu nu. Whaftai mo lau sauno mai le nei vaenga le asu. Tu maulo vi inga, tu mau so mātou whatawa. Manuia tele so mātou atu nu sa mo nei taia. Ono no lava swafa Yesu. Amene. Ia, se fumanuia le tatou o whafonga nei taia au. La vasa ngana wa la vale ma le atoi lo fa fonga ya fa mangalo poto alto taia se le atiam nuia fa so songa le aso ma neve yas se do foi se malama pe a pule lo fole ku se fu a mia fa stai